Mwiriwe n'abandi mwaramutse bitewe n'imigabane abantu bagiye babamo. Hari abo bukeye, hari abo bwije, hari abari muri kwerera bitewe n'imigabane abantu bagiye baturamo. Nitwa Bishop Mwaraba, ntuye mu gihugu c'Ubugande mu ntara yitwa Fort Portal. Aho niho dukorera umurimo w'Imana. Rero mfashe uno mwanya kugira ngo nshimire nibature mpuzamahanga, ndangiriye ku buyobozi ariyo komite iturangaje imbere, komite yose abayigize turabashimiye. Dushimiye komite z'uturere cyangwa z'ibihugu, ndabizi neza kuko buri gihugu yagira komite igiserukira. Namwe turabashimiye. Dushimiye buri umwe wese ku giti ciwe, turabashimiye ku bikorwa by'indashikirwa mukora. Timwibanze mwivugabutumwa gusa cyangwa mu gusenga gusa, oyaye, murakora n'ibindi bikorwa byo kugoboka imfuvyi n'abapfakazi. Tukaba tufashe uyu mwanya rero kugira ngo tubashimire. Mu kwezi kwashize twabonye ubufasha bwanyu butugeraho, dufasha abana b'imfuvyi bari mu makambi 3: inkambi ya Caka, inkambi ya Rwamwanja n'inkambi ya Nakivale. Aho hose twagiye turihira abana igihembwe. Kino gihembwe gishize twarihiye abana batari bakeya, bivuye mu bufasha bwanyu, bivuye mu nkunga yanyu, bivuye mu rukundo mukunda imfuvyi n'abapfakazi. Rero nshuti bavandimwe, bakozi b'Imana, turabashimiye. Byose rwose byimazeyo. Dushimira cyane cyane Imana yacu yo mu ijuru izibakoresha. Dushimira Imana yabahaye umutima, urukundo, kugira ngo mufashe abatishoboye. Rero bavandimwe, nshuti, tukaba twongeye kandi kuvuga ngo ibibazo biracari byose. Abana baracakeneye none kwiga, ba nyina baracakeneye kwambara, baracakeneye n'ubundi bufasha bundi bwo mu buryo bwose bushoboka. Rero tukaba tuvuze ngo ibyo mukora Imana mu ijuru izabahemba. Rero tukaba turangije tuvuga ngo nanone mukomereza aho ngaho. Barabashimiye cyane rwose, ubwo twabageragamo barabashimiye. Twarabatumikiye kuko mwadutumye, twarabatumikiye kuko mwabyifuzaga. Rero nshuti bavandimwe, bakozi b'Imana, ndabizi ko harimwo abashumba benshi, harimwo abakozi b'Imana mu buryo ubwo ari bwo bwose. Rero ubwitange bwanyu
urukundo rwanyu turabizirikana rwose, tukaba tuvuze ngo Imana yo mu ijuru ibaho umugisha aho mwakuye, ihongera ibindi. Ibyo mwakoze ndabizi neza kuko Imana idakiranirwa ifite kubahemba. Murakoze cyane, ngaho mugire ibihe byiza. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Muraho umuryango mwiza, muraho neza. Turabaramukije, natwe turaho, turi amahoro. Ejo basuhuza, amazina yaje banyita Nyirabageni Chantal, tuye mu Bugande, mu nkambi z'i Bugande, ahantu bita Rwamwaje. Twagize igitekerezo nyine ko abapfakazi twifuza kwiga imashini, ariko tubura ubushobozi. Ariko habaye ejo bundi, ni ukuri Imana irabikora, tubona mwene data azanye imfashanyo y'amafaranga yo kwiga imashini. Amafaranga rero dutangaho avansi nyine kuko yari ayazanye, kandi dushaka kwiga amezi 6. Ariko nabyo turabishimiye kuko mwagize icyo gitekerezo. Umuryango wa Nibature mpuzamahanga, ni ukuri tukaba tubashimiye cyane. Ibyo twatekereje Imana yarabibyumvishe, namwe murabikora, turabashimiye. Ndabashimiye bene data mwese aho muri, aho muherereye. Nje simpazi ariko Uwiteka arahazi, ku gitekerezo cyiza mwagize cyo gufasha abapfakazi katwe n'imfubyi, mukadufasha kuri icyo gikorwa. Bene data, Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Tubasabiye umugisha mwinshi utagabanyije. Turacakomeje kwiga, tuziga amezi 6, ariko nyine twatanze make avanse, ariko tuzakomeza twige kugeza amezi 6 ashize. Ubwo rero nkaba nifuje kubashimira, mbashimira ku bikorwa muhamukora mwese aho muri. Bambwiye harimo abapapa, harimo abamama, harimo n'abandi bapfakazi nkatwe, ariko mwemeye gukora iki gikorwa. Ni ukuri aho muri mwese, Imana igende ibongere, ibongerere imigisha aho mukuye. Imana izi kuba inshuro 100. Ni ukuri turishimiye cyane. Twari turi aho gusa nyine, turi abantu bari aho ngaho b'agahinda, twatekereza ikintu ntitukigeraho, ariko iki kintu mukibi twagitekereje, namwe Imana ikaba ukoresha nyine ikabanyuriramo. Ni ukuri Imana ibahe umugisha kuko muri mu gufasha abapfakazi. Icyo nifuza ni uko mwafasha bagenzi bacu nabo bakava mu bwigunge, bakazabirirwa no kuri iriya mashini, ahubwo kugira ngo barebe ko bwira. Abapfakazi twabaye benshi, ntabwo ari umuntu umwe ntiyakwiririra, turi benshi kabisa. Ariko hari aho mudukuye n'aho mudushikije. Imana ibahe umugisha, mugirire bene data bose nabo neza. Hasigaye dushimiye na mwene data wabitugejejeho Kamenge. Ni umugabo mwiza, nawe aza yitanga, agasiga ibyiwe, ariko akagenda nyine atugezaho ubwo butumwa. Ni umugabo w'intwari, Imana imuhe umugisha. Ndamushimiye rwose, uko mwamutumye, ibyo mwamuduhaye twarabibonye. Ahasigaye icyo mbifuriza ni umugisha n'amahoro ya Yesu. Uwiteka akomeze abarinde kandi abaragire.